36, 15, Occità, entrat. Oh, avui que parlam de les noves tecnologies. Sabet, lo numeric que les cadences mai gran enta mantiene viu l'Occità et a l'espandi per tot de per lo monde. Ah, anem, entra aquí. Ah, mardi primut, sus entré, mire diu. Ah, te'n foteriu, Wikipedioc. Mes tutu abans d'abia que sia qu'en cau purme mestreia lo vocabulari e l'adaptar. Las noves tecnologies ne sunt pas incompatibles amb l'Occità, briga, com totes les lengues que sap mudar. Arrobas, Arroba, email, curic, web, tela, smiley, musetu, bug, barbou, Windows 10, fineste dets, pop-up. publicitat de merda. Las noves tecnologies que que internet, que hi ha també un heix de material que es va permetre de difusar l'Occità, tauleta, o escàner o enquer ordenador. Que hi ha també los telefonets, un bet exemple de l'adaptació de l'Occità a la modernitat, d'abus diminutiu ajustat al telèfon. E que marcha, d'aujus lo numeric que hi la consecració du petit, du miniature, et tutu n'ajude pas tout ce temps. Digat. Papa, que il a télécommande. Bah, ne capte pas à quoi. La notion de nouvelle technologie que est també subjective. Les technologies que muden tant vist que sont des navettes que pot bade ancia hervist. Te. Hop. Acco. Que tecnologia. Te. Adar cabem per exemple l'hologramme, une belle cadence per l'Occità. Adieu Fred, va pla? Espiat un pauc, un locutu mei. Las noves tecnologies que sont utiles dus bus per la nostra langue et que se'n cau emparar a toute força. Digue'm, no, pas adar que sou en rodatge, sus oc. Ne touche pas par là, n'est pas possible. Pas adar. Non, oui, bisous, 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 bisous. Que acco. Ah, que é Natal. Até. Boa. Oh. Ah. Macarrão. Tchau.